Amar, ibu udah gaji kamu mau dilompat ke mana? Aing lamun balik ke imah terima kasih teh ya. Mana beuteung aing lapar hayang dahar. Anu sungut araraseum hayang ngarokok. Balik da aing ya. Bukan aing teu mamarahan deui. Kugu aing kemarin dia naik ke capi, aing ku saking sawan kolotna, baru jeung teu bisa naik ke aing. Ari dia kemarin ke mana? Ibu dia main balik ke mah, teu kuat aing sawan gaji gomblo. Ya Allah, kemana ya anak aingnya? Beak barat, beak timur, nyangan anak kemana deui anak ya Allah. Tapi kekeduteun ieu matanya ya ting boga milik, ting nek piceurikeun mata ieu. Ngopi ka budak bae yuk, ngopi luanteun ah. Oke, baru hayo lah aing. Parah lah ibu budaknya. Aing teh. Mah, Ai. Si Asep. Si Asep palain kok. urang mah asep bang. Gimana sih lu? Ya Kunahan kasep. Hayang ngerokok. Siap mah. Maraman lo heulanya. Kenapa nih mah? Ulah lelepak kan deui, bagi hampurannya wayahna. Dasar memang geus ditinggalkeun ku bapak sia. Udah ku sirik tinggalkeun anak ya si Ayu ada di situ. Haji, balik kemana? Arek maraban leleh heula tah. Oh, maraban lauk. Haji, Ku genit eta jeung si maco, bating-batingnya burik deui. maco, mama nek ngomong ye, karunya henteu kana emak. Rek ngomong naon, Mak? Maco, karunya henteu kana emak, jam mama. Terasa kesepian dari puting. Mau sumak naon yuk? Mama resep kana Haji gomblo, lajuna mah hayang kawin jeung si Haji. Gue bener bae, Mak. Karena si Haji. Uloh. Jeta mah peporongos bae jelema. Grabe, jalope mama. Tadi pendak di jalan mana nek maraban lauk. Ma arek nangkeun hela, ma nek dangdan. Baru bisa perang dunia katilu ya mah. Nah aing boga bapak tere mulal gitu. Ieu hirup aing sesoranganan bae bener-bener mandalungan. Angkat macola ya. Cok. MACO maco. Nanti ocos. Nah ada gerokan. Tangangnya dia gerokan. Aing hayang ngopi dari ke mana? Rek yang hidung aing tuh. Pak, kata lele. Nah, hidung dia jadi lele. Sok asal bae tadi ngomongna dia, amak beus. Aing ngarek kitu hidung aing. Tadi ngomong nama. Rek Haji gomblo. Beh, bener dia. Ayo aing lu. Sindok lah sakirna. Cemolah. Saha etanya? Astagfirullahaladzim. Pajar orang bebegik. Bah, di gomblo sakit cemohna. Ayeuna nih buka dia. Ka Haji daek henteu jadi salaki urang. Urang malap-lap di kemudian. Beh, teu moal. Mending keneh duda sampai aki-aki daripada kawin je bebegik mah.
Sama Kak Haji Kurosa bikin greget. Anyum lah di rumah. Aing. Ing bating kok bebegik. Kak Haji lah lompat atuh. Kak Haji turun. I love you. Mwah. Haruh. Lain menang milik kalah menang musibah. Astagfirullahaladzim. Tuh, indung aing tuh. Mana? Tuh. Yang ke, ayo. Cocok dia sarakah dia. Apa jubling ya. Udah ada paling maco, lamun eueuh indung dia mah kueng dijin para belauk lele. Ayo mau balik mak. Ting saja mah. Da ekaran dinya. Karunya ditinggalkan mah. Baby, nah kelong sete ya. Karasa amat ya, yang ulin. Kuliah libur. Telepon mama bayi. Telepon mama. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Siti bade amang karompok. Emang baik karompok mah. Mamang keur jeung si Ustad. Iya, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon di saya tadi. Ponakan yang ulin cenah ka imah. Lain mending teruskan cerita tadi teh jak kelar eta nguping lagi. Anu jak eta. Ana urang. Laju eta si Haji kamari turun jam berapa di patangan. Turun maghrib urang tad. Apes urang di udag-udag inung semaco. Aduh kawalat si eta Ji. Oh dongna. Bu tanya kemari. Uruan yang haji gombloh dulu ta. Udah main. Ustad urang balik lah nya bising Siti nangguan bam di imah. Oh mun. Kayak lain nih pangwartoskeun banyak karena masyarakat jeung kana budak-budak. Abdi ya belum poin mah ya. Mau aya di kampung ya. Mereka mana gitu tad? Mereka Malaysia job ceramah 3 bulan abdi di situ ya. Sudah sukses bet aja. Amin amin. Yuk balik bae yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang sit. Ini ke. Badannya rios gitu ke. Kali video aku ndak yo ngobrol. Tata. Nah, dia buka ta. Bersiaga, Cok. Ini yang Siti. Alisan bae ya. Kemana bae lok nempo. Ih, bisa baik gombal na. Cocok dia lagi. Semen masa depan aing. Ayo nih aja nganterkan. Emang wani gitu, Mama Siti megalak. Pating. Haji gomblo iyo. Tenang. Yo, maco. Buka silat, tebok kan dia. Tepon neng. Lanjut dulu aing. Dia balak aja hirupna. Ayo neng. Kaji lau ya. Ya. Mau gerak. Siap. Ayo. Kabar baik. Aman. Ayo neng. Panas, neng. Kan ya, hendak saya heula. Tunggu ambil dia. Yang minum na ya. Diminum, dileut mangga.
Dia si maco. Woi dia. Kamari dia wani nyocokin aing di hadapan indung dia. Gerak ada ku aing bikin pada pelele. Ngomong wani. Umpat keneh bae. Ampun kaji. Ampun kaji. Ampun kaji. Panjang aing conge. Ang mulai bawa peda orang non. Kayaknya mas ke dong. Aduh, udah ada kuing maco. Panggil mah, aing kuat nastile doang ya yuk. Aduh, ini cangkeng amat.